Kita langsung rumah tinggal ini ya. Ini bikin aja. Yuk, lo Cawang ini kok. Makassar. Wah, ini di luar gerak, di luar garis. Belum ada. Ada. Hei. Oh, jalan situ. Jalan. Hei, jauh. Jalan. Buruk. Awas. Awas. First ball must be easy ball, not a difficult one. Selalu katanya 5. Kalau tidak berarti 16. Ini bagaimana? Ayo. Jadi harus 16 ya? Ya. Gerak. Tinggi. Be available all time. 4, 5, 7, 8. Okay, now they pay. Learn how to keep the focus. Attack it. Termino. Boom. Hop. Duck. Kualitas. Yes, stronger. Hey, Termino. Strong ball. Hello. Challenge each other. Yeah. Good ball. Strong ball. Good boys. Now you challenge each other. Then the softball. Boom! Yes! He has to concentrate. Hop! Open! And look up! Yes! Hop! Handle very quickly. Hop, hop.
But you don't have so much time.